Nabezithunywa. Welcome back to my channel. Thank you so much for liking, subscribing, and commenting. Today I'm going to talk about igobongo noma ibhudlu. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi liyini igobongo, or ukhe wezwa abantu bakhuluma ngamagobongo, uyazibuza imibuzo eminingi njena. Okay, igobongo liyi-mixture of herbs, ukudla kwabantu abadala. There are different kinds of gifts, nezimpande zakhona ziyahluka kanjalo. So it will depend ukuthi umbethwe umuphi umoya, and abantu bakho bayalidinga na lelo gobongo lelo, bafuna igobongo futhi elinjani. You can be shown in your dreams ukuthi liyadingeka, noma from a trusted healer. Mhlawumbe uyohlola and then bakutshela ukuthi liyadingeka umuntwini omthembayo, not umuntu ozokutshela ukuthi udinga igobongo because afuna ukuthi uthwase. The purpose of eating igobongo is not ukuthi sewuyothwasa, because amabizo wethu awafani. Khona abangeke baze bathwase, khona abathwasiswayo, khona abadinga ukuhlanjululwa nje kuphela. So ipurpose yokudla igobongo is not ukuthi wena manje uma ulidla soyathwasa. But ama-ancestors wakho bayaliqela for other reasons. Example, they are thirsty, noma bafuna ukuxhumana nawe. Uma udla igobongo, amaphupho wakho ayavuleka, aba-clear, and your ancestors bakulethela umlayezo. They guide you on what you need to do. If kumele ukuthi uyothwasa, yibo abazokwazisa lokho. Hayi ukuthi kumele ukuthi uze ngomunye umuntu ihila ukuthi thwasa manje. Bazokutshela bona abantu bakho. Kumele ukuthi uthembe abantu bakho. Yibo abazokutshela ngoba ama-dreams mawudla igobongo aba very clear. So bayafika mawudla igobongo bakutshele imilayezo ukuthi yenza so, ungayenzi so. Igobongo or ibhudlu liyazivula izinto zakho. So if izinto zakho zivalekile, khona igobongo or noma ngithi ibhudlu olidlayo bese livula izinto zakho. So uma balifunile bona liyaqhaqha ney'nhlanhla ozelwe nazo. Mhlawumbe bakuvalile or kuney'nkinganyana obhekana nazo. Uthole ukuthi mase udla igobongo bese seziyakhanya izinto zakho. And then igobongo linomthetho-ke. Uyazila mawudla igobongo, ugcoka uhloniphekile. And then uzila ama-sexual activities. And then avoida ukukwata, like you avoid to get angry or ube semsindweni ezindabeni, like uyazicoca mawudla igobongo. And then you avoid eating certain foods. Uzokutshela loyo kuniyenzela lona ukuthi yini kumele ukuthi uyidle, kumele ungayidli. And then ulibeka la kungangeni khona abantu, kunganasiphithiphithi sabantu nama-auras wabo ahlukahlukene. And then when you're on your periods, you do not use igobongo, you do not eat it. So uyaliyeka mangaba sithi sowulicalile kumele ukuthi ume, and then kumele ucommunicate nomuntu loyo okwenzela igobongo. Because igobongo lifuna ukuthi ube u-clean mawulishaya. So hence kumele ukuthi uqale ube u-cleanse first before ushaya igobongo lakho, or before uqala ukudla igobongo lakho. So kuzoqala i-cleansing bese-ke uyangena igobongo lakho ukuze lizokwazi ukuthi lisebenze kahle, imilayezo uyithole. And then malibolile, you do not continue lokhu uyalidla libolile, but uyalibona ukuthi libolile bese uyalidla. Lizoyenzani? Into ebolile ingayenzani elifini yakho, because izokumoshela izinto zakho. Noma mangabe ulishaya bese aliphakami, because mawulishaya igobongo kuphakama igwebu. And makuyilo or noma ngithi mabalivumile abantu bakho, ulishaya lize lichitheke igwebu lakhona. So malingaphakami kumele uthintane naloyo okuhlanganisele lona. And then igobongo liyakhuluma ukuthi bayalivuma noma kanjani. Ngisho ukuthini ngaloko, like lento engicede kuyisho ukuthi uyalishaya then igwebu lingaphakami. Liyakuchazela ukuthi khona into e-wrong la.
abalamukeli, and there's a reason ukuthi abangalamukeli. Mhlawumbe uhlanganisele umuntu ongasi-right or osebenzisa izinto ezingasi-right, or akusuye lo kumele ukuthi akuhlanganisele, and then bese ziyabheda izinto. Noma ngesinye isikhathi uhlanganisele umuntu ohlala ejardini ethe ngithi mhlawumbe bakuhlanganisele into ekuyiyo, and then ejardini la ohlala khona akusi-right, and then lingeke lize balivume or ngeke kubonakale lento eyenzakalayo. Then kunezikhathi ezikhethekile zokushaya igobongo ngama-early hours nantambama. Nakhona uzotshelwa ukuthi ngesikhathi so uyalishaya uyenza kanje, uyenza kanje, umthetho ukhona nalapho. Uzotshelwa yiloyo okuhlanganisele. And then uma impilo yakho ivalekile, kukhona ikhamba noma ngithi ibhudlo esilibiza ngokuthi isambulo. Liyakuhlenza, liyavula inhlanhla. Leyo ozalo nayo, liyakucacisela, livule amaphupho. So like mawungathi ufuna ucala kuphi, maybe izinto zakho zivalekile and awuboni next, awuboni maphupho, leli uyalisebenzisa because leli akusilelo ukuthi kumele uliphothule after and ulizwe isikhashanyana esincane, then bese kumele kucace-ke kuvuleka amaphupho, kuvuleka inhlanhla onayo, kuvuleka imisebenzi, kuvuleka whatever leyo ombathise yona. Akusho ukuthi sowuzobamba amalutho nanani, but inhlanhla yakho iyavuleka la mawusebenzisa isambulo. So igobongo-ke umsebenzi walo yiwo lo engukuchazile. Ngizoma lana kwanamhlanje. Thank you so much for watching my channel, listening, subscribing, liking and commenting. Amen.